आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani न पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ कुमसी सही मेट्रिक के कंपार्टमेंटल परीक्षा सब्जेक्ट अनी फेल ओखिबा महिरोइसिंग परीक्षा थाबा यारगनी मणिपुर दंगना कोविड पॉजिटिव ओइबा मसिंगदगी फरकपगी मसिंगना हेनखी मियोइ निफुनिथोय लाइसेट असि नाबा फकी कुंतरुकना नौना पॉजिटिव ओइखी अमसुंग हर घर तिरंगा कैंपेन गा मई लेनेना पोस्ट ऑफिस सिंगना निमित 10 नि खक्तदा जातिगी मचु अहुंगी फिराल कोटी एमा हेना योनबा ngamkre बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मनपुर लौब हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की कंपार्टमेंटल परीक्षा सब्जेक्ट अमखंग थाबगी महुत्ता सब्जेक्ट अनी फेल होखिबे महिरोइसिंगसु परीक्षा थाबा यारगनी वाफम असी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मनपुर के सेक्रेटरी डॉक्टर एस मंगिसाउ सिंह न थोकिबा चेरोल अमदा खंगहलकपनी राज्य के एजुकेशन एस के डेप्यूटी सेक्रेटरी न हिरम मस्ता चप चाब थबक लखोटनाबा अइबा चेरोल पिरकपदगी खोंगथांग असि लौखटलकपनी मसी हौजिक ओइरिबा कोविड-19 फिबम मसी येंगलग अखनन सिनबा थौरांग ओइना पाइखटपनी हाइरी सब्जेक्ट अनी फेल होखिबा महिरोइसिंगना परीक्षा असि थानबगीदमक मरी लेनबे स्कूल सिंगी हेडमास्टर नत्रक हेडमिस्ट्रेस सिंगदगी अकुपा मरोल खंगलगदबनी परीक्षा असि थानबगीदमक फॉर्म फिलअप तौबी अरोबे मतम था असिगे 9 मणिपुर दंगना कोविड पॉजिटिव ओइबा मसिंगदगी फरकपगी मसिंगना हेनखी कोविड के सैंपल 4 टेस्ट तौबदा मे 23 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी ngarang yoina positive oibi sang sad 3.5 ni aduga haiba matamesta myini phuni thoila chet asidagi naba pharakton discharge tawki masi tharga hauji phawda raija asta laiset asta naba phakiba migi masing lak amaga lising kontra tret chama manga sure naba pharakpi sang sad marfudrani pandasmik ahumni ngarang Imphal West gi myo ema laiset asna maram oidona laikhide masi tharga hauji phawda राइजा अस्त लाइसेट अस्त लेखिदब मिगी मसिंग लिसिंग अनिगा चामगनि फुमाथोय सुख्रे हौजिक एक्टिव केस अनिगा 13 लैरी लैबा के युमथोंग खुदिंगदा जातिगी मचु अहुंगी फिराल पाहेनबगी हर घर तिरंगा कैंपेन मणिपुर दसु माइ पांगना पांगथोंगना अखनबा तबक लौखटले तोंगान जिला सिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन असि माइ पाहनबगीदमक अकनबा थौरांग पाइखटले हयेंदगी हौगदौरिबा जातिगी मचु अहुंगी फिराल पाहेनबे कैंपेन असदा जिला की जोनल एजुकेशन ऑफिसर सिंगनसु कैंपेन असि माइ पाहनबा तोंगान बे स्कीम सिंगदा थौरम क्या लेपतना सिल्ली कामजोंग जिला हौजि फावदा फिराल लिसिंग 3.4 येंथोक्रे कैंपेन असिदा अंगलवादी वर्कर अमसु हेल्पर सिंगसु युमथोंग खुदिंगी जातिगी मचु अहुंगी फिराल पाहेनबगी थौरांगना मतेंग पांगहनगदौरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिष्णुपुरनसु हिरम असिगा मई लेनना मियामगी खोंगसेट अमंगारंग पांगथोक्रे खोंगसेट अदुदा मैरोइसिंगना जातिगी मचु अहुंगी फिराल पाइदुना जिला अदुगी मोइरांगदा लैबा आईने कॉम्प्लेक्स फावबा सटखी भारतपुर ब्रिटिश के मखुतगी निंगतमना होनबदा थवाई कटख्रबा अथौबसिंग मफमदा इकाई खुमनबा उत्पो ओइना इंडिया नेशनल कांग्रेस के लमजिंग मखादा लैबा असिदा आजादी का गौरव यात्रा पांगथोक्रे मणिपुर दसुंगरांग मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी कर्मिशिंगना वागवाई लमखाइदगी कक्सिंग कैथेल फावबा आजादी का गौरव यात्रा पांगथोखी थरोमसी लैबा निंगतमनापगे से 100 सुरकपा पालन थरोम आजादी का अमृत महोत्सव का मरी लेनना पांगथोकपनी निंगतम पालनस्ता मतमतु मरेबा निंगबसना लौखिबा थौदांग अदुबु निंगसिंगली हाइरेदुना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट के मेगा चंद्रन हाई अशिगुंबा आजादी का गौरव यात्रा चटपदा भारत की मचुंगी फिराल पाइदुना फिराल असिबो इकाई खुमनबगा लोइनेना चटपनी मसिदा एड अपन पी बहाइबसे गणतंत्रिक वहानथोकपो लान आठहनबनि हाइना मांगना फोंदोखी निंगतम नुई पालनगा मांगोइनेना सिक्योरिटी फोर्स न लौखटपा चेक्सिल थौरांगी सरुक अम ओइना बिष्णुपुर जिला की खुमन एरिया दा ngarang पुलिस ना युमयुमदा संगदुना थिहुमगी थबक चथखरे पुना युमनि फुगी मियोय हुमुद्रा हुमदो अमममतंग ओइना वेरिफिकेशन चथखी अदुमैनमक मिफा मिपुनगी पाउदी लैते हाइरी बिष्णुपुर पुलिस के लोकपतगी नाथोक्तुना चेनखिबा तांगजेंग साबल मनिंग लेकाइदगी मियोय अमा थौबाल पुलिस ना अरुंग थोंग मनाक्तगी फारे माके मथक्ता आयनगी ओइबा थबक लखोटनबगीदमक बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन दा सिनखरे ताबिरिबा पाव असि आकाशवाणी इम्फालदगिनी हर घर तिरंगा कैंपेन गा मई लेनेना हलाइबा अगस्त लाइरिबा पोस्ट ऑफिस सिंगना सुपनगी निमित 10 नि खक्तदा जातिगी मचु अहुंगी फिराल कोटियम हेना योनबा ngamkre
ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯄꯥꯏꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕ ꯎꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯀꯣꯇꯤ ꯑꯃꯒ ꯂꯥꯛ 75 ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯐꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯤꯔꯥꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜꯁꯤꯡ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯐꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 15 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯡꯒꯅꯤ ngasi phongba pause sing maroi pausing gidam hauzik Maibam Dwijamani leire Dwijamani Thagachari Gorani Manipur da leingak ani leinaba bill puthokpa yaba ngamloi haiba chief minister gi wafam sarkar gi employee sing social media dagi lab tawgadabani haiba wafam congress na yaningdaba phongdokiba pawamadi north east da delimitation tobagi matang da supreme court ta PIL thangat khre haiba pauna Manipur da ngasi phongba pause singi maroiba pawaina phongdani Manipur da leingak ani leinaba bill puthokpa yaba ngamloi haiba chief minister na phongdokiba wafam sanalibak ta ahanba headline tawtuna phongli ADC Bill Hill Areas Committee da sineduna khanari Manipur thugaige Chief Secretary ani thamge haibadi yaba ngamloi haiba Chief Minister Nongthomam Birena phongdokiba wafam Sangai Express Manipuri da ahanba headline tawri Manipur ani thoksi CM ani thamsi haiba ADC Bill Assembly da thamgadra haiba Chief Minister gi wafam pongnafam da ani sub headline tawri Ani thokadaba ADC Bill lising ani kunmathoi yaba ngamloi haiba Chief Minister na phongdokiba wafam People's Chronicle da ahanba headline tawduna phongli Government employees sing akaknaba social media group kharadagi toknaba khangan kre haiba paw pongnafam da ahanba headline tawduna phongli Employees sing social media dagi toknaba khangan kiba wafam Congress na yaningdaba phongdokre haiba paw Manipur Mail da ani sub headline tawri Awang nopok lamdam da delimitation tobagi matang da Supreme Court ta PIL thangat kare haiba paw Sangai Express English da ahanba headline tawduna phongli Assistant Director oina thabak tagi potha kiba miyoi amagi wakat masa siriba matung da wayal phangle pifam thokpa retirement benefit ki senfam dagi wana pigi basing tha anigi manung da pithokna ba high court na khangan kare haiba paw khuyelan paw da ahanba headline tawduna phongli Azadi ke Amrit Mahotsav ke makhada mapangal kanba India ama oina ba honari haiba BJP Manipur Pradesh ki President A Sardana phongdokiba wafam irei bakta ahanba headline tawri Truck anigi driver handyman ZUF ni singnaba singna phakre all kasa rota su petrol vehicle thamba mathau tangai phadre haiba paw Isel Express ta ahanba headline tawri Passenger amada matam sana luggage deliver tawdabagi commission na Air Asia amadi AAI da lupa lakh ani lising kun compensation pinaba direction pikre haiba paw naharol gi thodang da ahanba headline tawri Anoba launaganba Omricon gi subvariant BA 2.75 Delhi da thengnari haiba paw Imphal Free Press ta ahanba headline tawri Election da political parties singna freebies pibigi wathok Supreme Court yaurakle lairaba India gumba leibak tadi asigumba wathok asi mirai basumde haiba Chief Justice na phongdokiba wafam huyelan pawda ani sub headline tawri Pauna amasung thangal kaithel da gari amuk park tawrakle sarkar gi order kadai da satkre haiba paw Imphal Free Press ta ani sub headline tawri Defense Minister Rajnath Laktuna Duran Cup hawdokadawri haiba paw Isel Express ta ani sub headline tawduna phongli paw ase naharol gi thodang su ani sub headline tawri Port say GST hengatuna miyambu wahali ning tambagi nungaiba BJP lengang na phangandre haiba Congress ki ke Megasandra na phongdokiba wafam irei bakta ani sub headline tawri National Flag Campaign Park sana chathari haiba paw Manipur Mail da ahanba headline tawduna phongli Lam lausin ba loidabana lambi gi thabak tapthare Chief Minister gi thakta khanna kare haiba paw Sangai Express Manipuri da ani sub headline tawduna phongli India gi township nipan semgatna bagi lamjal da Manipur su yauna ba lepna kre haiba paw sanalai bakta ani sub headline tawri Government employees singbo social media group tagi tokna ba haiki ba sarkar gi hukum adu right to information matpani haina Congress ta phongdokre haiba paw Tamenglong da phongba Ganphu Mail da ahanba headline tawri pawasi jila asida phongba Tamenglong Times ta su ahanba headline tawduna phongli pawasi sam da su ahanba headline tawri Jagdeep Dhankar Vice President oina President Draupadi Murmu na wasak lokre haiba paw Surachandpur da phongba Masona Thar da ahanba headline tawri Union Defense Minister Rajnath Singh na Duran Cup Imphal da hawdokadawri haiba paw jila asida phongba Nisin Tuhil tu da ahanba headline tawduna phongli Gorani Thagachari Dwijamani loisilakpada maroiba paw amu hana kumsi chahigi metric compartment parikhada subject ani fail okiba mairoi sing parikha thaba yaragani Manipur dangana COVID positive oiba masing dagi pharakpagi masing na henki amasung
हर घर तिरंगा कैंपेन गा मई लेना पोस्ट ऑफिस नुमित तरानी खक्तदा जाति की मचू अहम की फिराल कोटी में हेना योनबा ngamkre पाउ लोइजरी।